write lana let us write ta ngan chu was ta chu ra din sang ma che gelagin chu tu na ya shi chama ra ta cha da sama ngin ro ra fill in the blanks with the words given in the brackets fill in the blanks lana pardon de zo kon sholar kon wala na fill cha zi cha re blanks lana pardon de zo la ko ra pardon de zo kon shows with khari kon ko la tra nyam de le de me cha da with le di khari ko ta ngore khari kon ko me with the words given in the brackets khari kon la chi te sha ge zo ra given chi zo ko na te sha re in the brackets good in all the te sha ge chi din zo pardon de zo na la kon shows ra ta remba de ta merwa dinala gugnala khare guta nala sale na choosing down the ko ra bag lana kike kya che sing lana she down play lana chumchewa ring lana gaza tibudongwa da ko ra jedang ring lana chiko da de gogori la ring la chor minsi chazid la thanda la tin din dong la ring la ra then boards kale boards lana choosing khachi re bag chi mara sing chi mara play chi mara sale chi ra choosing tangrwa boss sale telar kya che sale ma thi dogs kidin zo khachi re kike ge de la bag la ra dogs bark children play ra children zo chumche ra children play bells ani khachi re bells na thibu imba de la thibu do thibu zo dongku ra thibu zo to la ko ra so bells ring birds children zo khachi re chuke de zong chiu she tang ro ra yin jina la birds sing ra children zo she tang din zo dipadong de ko che write the names of the days of the week ta gang le siru sama thanda di der ta birds la na mangzi cha sa birds sale cha zi de mangzi na sha dogs mangzi ta park ku siru de ma sune siru cha sang ji da ke ma de ne ko thanda do de ta de ra write the names of the days of the week write the names means the tissues so you mean theore ni mo de zo means the tissues kari gi ni mo dinra chi gi ni mo de zo gi mean tissues you can begin with Sunday kirang khane go chu na dirila na sanima ne go chu na dires so Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday and Tuesday ra ta thaja samangi he che daga na zo haldi na la yo Sundays lan ma che che est kyo ma ro Sundays le di khar ko re est ke di Sunday tak ba ri ko ra ta la ko mi chu bu thi sambala Sunday Monday lan es me che then Haldi wrote her name at school in this way Haldi ye and Korang ye mean the Morang ye mean the laptala dus theories Haldi lan theories the woman theories she made one mistake mo ye ane nundri chik soyres what was it nundri di karre la ta ye Morang ye mean the dus theories nala nundri chik yores mo nundri chik soyres karre la na unzo mean noun sangma lo karre mise ye proper noun samalo capital na thoyo wa chezang di ye hd kadune capital hinge sang ye mo inundri di hd sures so write her name correctly mora yimi de dig yo na la tishos so hd capital na thi ye che the thi cap haldi na che now write your name correctly dene kherang yimi dig yo ne tishos rat special na sirin dolma ina d the capital che ani meni wa dolma d the capital na che jura dushin che che dene haldi road I met a giraffe haldi ye theories khatire kharchi shagi dil tong pa pardon di ye kharchi shagi de che I met a giraffe I la non de chi da khon zo mo mo ge da she made two mistakes ra mo ye nundni sures what are they ra konso kharres nundri khadi ni so ge kharres right write this sentence correctly mo gi chirup di di ge na thish da alar ta I de khajore khadine sentence ko chu zambala CD capital le cho ya so I can share che chidang I the sentence ki ma da khwaye ba ne khadine che cho ra nga le ji ra di khadine capital cho ra so I the che na thi met a giraffe le di जो दी बा खजा कैपिटल नहीं सबस निना जिराफ तो जिराफ कैपिटल में दो
A giraffe the common name rako. Common name la di koya meche. Shimba nunduni karichun. She made 2 mistakes la sa. Ngan chi mistakes da. I the capital na so re shimba ko did da met a giraffe. Giraffe the common name in zambala ko capital na cho marwa. The idiot. So I met a giraffe that the captain is in a dish rushing back at Thomas. Killa to turn on Chunala. Chidara. Then let's get ready for school. Then let us get ready lana Tadiso. Tadi Laura Tajilorata, Labrador Tadit Sajra on the Labrador Chedula. What do you do before going to school? Kerang ani laptop doe ngela khari chigiyes ra ngajo phigene na laptop madro ngela khachil madro le gacho jli ra tichiru na la gacho mer ra laptop la doe ngela khari chigiyel ra put y chuk shows for yes la y chukche no la n chuk show la ta to dis ra tab des tena da chushi ta tena da dina khari chigiyela kiran chigiyena yes Chigimena no le che ya. The yes tama tigomia che Y capital T and capital T. Have a bath. So good to give rani. Yes, Y and a no N. Climb a tree. Shinongala zagi wes. Right, no in a N. Yes in a Y. Then play in the park. Park la nangana chilola gora roda nidina the chick zimutse roda. Together dancer koyang board such board and la park la and then it's mutsi wes comb your hair tell jushige wes then feed the birds feed la na khalateo puda chedan jula khala sunjen jula khalateo la feed la bet khadam la te ajra de la feed la then help to milk a cow and ro chige wes milk la na thanda chazil khor minse mare homa show adla milk la Chik means it rock around Woma Koran Quasi, and a Woma show at la milk. Help to milk a cow, and a paju Woma shoel roquachi yes. On la yes, lana yes, why check the Nachu.